Manipod kini Kabsat Aryong sa napud na nagan tintay drama. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Ngam shoutout mampay kada Fernando, Sofia, ken Samantha Corpus from Arlene Corpus, iti mabilang panike Tarlac. Ni Manuel Ibuus dita Saudi, ken Evangeline Martin dita Hong Kong. Kasi mantiko na ni Kabsat Aryong. Dear manang biyanang, ada kakaiso na nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakada met nga lilawan. Ket masya nakan na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Unayan ay tadinak met paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, abay. Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samod ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak ngami nakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla akong itigatas mo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, si kamagayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko itibataw idinabartag. Anya? Apa yung kami apati bato ka wasayin na? Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Ang bumbatan ti style ni Bayaw Mau, no mabartag, kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Yung kalaan lang. Tanay, patpaturugak to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na ti nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang Napuyatan siguro. Ayan nga men ti ama ti anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan din ubyo na. Anya, kay kasanuda nga ay nga aginan. Ay, sika, timang biyag ka na kwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay. Diyak nakapasada. Agawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo sa mo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo sa mo ung-ungtan. Ung-ungtak mata. Tumangsi nga raw nulad duma. Inispoiled mo ngamin ni Kayla, isuwakas ta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito ay na, kaasi kalaeng manong. Uray ko mano si bibiyag pa'y day diipag, tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel tubing. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy po. Away hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mga awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga ka bagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. O, nayan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrasaw, jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ha? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amam Saan akasta? Inak to ag trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit
Ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho ni tugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamon. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, apaw itam iti kwarta ti amam. Tapno ada paggatang na iti abasto na iti anak mo. Wen, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo day jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito'y balay, agsermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbagana, anak ko. Pamagbaga ti may nga ina. Bumaknangak to laeng. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangisakit, tikas dyan nga aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo dito'y. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Wen tatang. Ala kita gananad ka nga ro diti papanam ah. Panya trabaho ngay. Waitress iti dakkel a restaurant tatang. Ala nga raw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Wen tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron kabagais? Ay kanay bagano, aday pawpawit na akwarta kada kayaw. Adamot kiday kabagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manong. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Na inayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema kabagais. Kabailak day tawil. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Isuan ang yuga. Ay na, agyaman na ka kabagais. Adda si daekong. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne. Kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agora ka. Apa nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Asino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan ah. Nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan a sinapsapol ko tentarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot gaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagan-anad kayla. Unakmatkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga waawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Ah? Di kalabaas yan iti amam, sika Kayla.
Manayunan manayin ti awawirnan. Ay, para awawir mulatan ni tatang mau. Auntie, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla, pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot, auntie. Pasensya ah. Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulam. Sukir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay kasta kayo, auntie. Saan matada kayo tagaw-awir? Nga mapayada kayo ti rumaneklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abuswam metan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isunan na po kwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Anong ariya gumayak man? Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sida inyo. Ay, ang yaman na kabagas, hindi sumlat na di talamisanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan, tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas tangay tsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit adda iti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Ay, uwan nga raw da. Medyo marigatan ak nga raw din. Isa mga alaak to, iti paraw awir ka nagiti anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na, tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidiya. Ala, ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko na. Ada mo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga Aryong. Ha? Uwen nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, idi iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan, no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryong. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang yiga kiti gatas kandaya par dagita po ko yo. Nasaya at mat, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko ah. Nagkuna ngamin ang mga lakay iti yaya da, kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makamu kayo nga rod ah. Nga mapekas jay. Manipod adaak diti balay, sa bali tinadlaw ko na. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga isi siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakan ti asilad. Nadasad-sadot na, papanawon nyo langan. Nagagatmat ni Elisa.
Saan mo? Da kayo sa mo ti makakada mga waawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga agaw-awer no sumangputak ang pasada. Kanukuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na kaslada ka surun na tao. Kasjay lang, ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaon, Elisa. Sikanti makamo ka nagita po ko, kwang. Di ka pala matulungan, taag pasadak manain. Ay, makapanog matikas to'y ariyong. Ano sa mo ni Elisa? Sa nabalay, tadumakdak ka lang nagita po ko. Kunak no umayak ag-relax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't nawan trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditirik na, ariyong. Ne. Madi man ang tirusok ko. Sus. Mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak man na mo. Jak maawatan ti bagi. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan. tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga eh. Inakpay la ibati kin ni kabagis ko agarda. Ipaaw-awir ta pay laking kuana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no, maamuan jay anak mo. Kitawan mabalindan Malabdan na kaya iti kayat kong aramidan. Diakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Diyak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay. Adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Wen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang. Tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdenden na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di ornong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti partsem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon manong ariyaw. Anya matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pay laang. Kundi ala kayo pay lang amin itiyayan dagiti apu ko yo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya dagiti anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rodaytan nga Pagawidan yun tamakam mo umutan iti sikog na. Ay, sana Kasi mat, jak mo't mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay anti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan dyan nobya yo, sinaan nyo kidin. Saan? Ikasar ko ni Elisa Kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awirin mo't tan nagit anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kan saan mo't tan ang makaw-awir ni Elisa. Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anya, masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam Kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir kadagiti ipas ngayon ng addem.
Tadadakkel mutan dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang arud ti panagbiagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak ko. Ta idi si ka ti babasit ti anak na ket siyak pa'y ti paraw-awir kadakwada. Ah, No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga ta saya at dagiti anak mo. tatang. Saan apa nang iboy-boy kaila anak ko? Ngem panunutem kumamay ti adu arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Isu nga ita, tumulong ka mo't pangaasem anak ko. Aga brodak tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay ket adaking ka anak ko. Uray ta grade 1 mutten ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga rod ti gastusan da. Isong aga brodak tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. Adaking ka day ta kaila. Amok apara ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Isu nga adaking ka day ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Ken maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Isu nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saanan ang masapol, Elisa? Aw-awirim kit di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tuladag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Hay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone a kontak tayo. Kaya't kaatulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanam garda. Umay kalumuganan. Ta idagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod. Adapay may isa. Ay saanan, aguray akla iti sa bali a paglugan akaon. Saanak a komportable dita. Agasim dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka rin. Dumadakal dan. Ay, Nalalaman kayon. Aguray aklaangan iti sa bali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kumayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskasanaw, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapintas sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabagis. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kitsapay la kuma. Tanapintas to ti masakbayan na kita pukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta paraw awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay. Ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mang tartaripato kadagiti dua nga apukok ken dua nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti matanak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tugayem mo Aryong. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam at timanan to gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras iti tunggal maysa. Kumusta kayo manan? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo drama ita kat manipod ka ni Kabsat Masa. Saan na pud nanagan? Ngam sakbay ti amin makablawa mapay da Milka Fajardo dita Bagabag Nueva Vizcaya. Glenda Natividad dita Nueva Ecija. Ken Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia. Kasi man di ko na ni Kabsat Masa, dear man ng biyanang, may sa ako na senior citizen. Kaya't iti nabalo ak inalanak ti kakayso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak ngag may sa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong kat masurunak launay. Kaya't na niya ti pakasurunak, isutinnak isalaysay. Ben lakay, mangrugi ako nga trabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalagtanak ta kininanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awiran ta. Kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni nanang ko ni tatang tamasaksakit ti amak? Agsapol tala ang nita agbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabutbutang samot ti mga ala iti saan ta nga amam mo. Adda irik-rekomenda idi tay kasensin ko. Kabsat ka no ti babaunan da. Nasisingpot da ka nung agkakabsat. Ay kat mayat nga rod ano kasta? Di namot siguro basta irekomenda day jay no saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo Tamangan no agtatakaw. Wenno saan, amangan no napintas kon ubeng. Amangan no gargaryen na ka, Ben. Am mo dya katrabaho ti alaan may nanang. Nasingpot ka no. Ngata, amangan no agin sisingpot mat. Ay narigatan. Ado ti mang limlimo itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Ti damot siguro irekomenda day jay no saan anasingpot, nanang. Jak kayat ti sarampiang kencis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O nanang, di kayo matanagan. Siyak ti makamaw. Ay niya ako lordeta in cutex mo, abi. Jak man amo no anya akulay dayto eh. Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mat, saan na makasisirap? Makauma mo ti red a cutex. Ay kasla kayat kumuti kasta akulay Kat agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay wan man tanay, umat at idugmanon dagito'y kukok. Kan pasukatak to'y cutex ko. Ay, nauma akon iti red. Ay, dayta kulay ti buok mo nga ay. Anya dayta? Ash blonde ka no mo't nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mangpapudaw, kan mangpaubing. Agpakulurak man mo titikasta. Ay katuan ananang. Nanang, iso ni Kikay. Ti agbalin ayayan ni Balong. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Balasang ka, no? Balasa nga kidi namin sa nakalman, Nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, Nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isungadan boyfriend ko. Balasang kalata tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dito nanang. Damo yung pala tinagamam mo. Ngam kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak nasing petak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawatak pa Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpot, Kikay. Apay, di yung kayat ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay, nanang? Nadagsentirik na kunkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Tapay mo. Madlaw mo't anasing part.
kun napartak ti gargaraw na. Tsak kurso nada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na. Nakamanicure, pedicure, kundi alahas. Di kolor pa'y tibok na. Kun madlaw a pinapuskol na jay kiday na. Kun jay kurimatmat na. Pinanayunan na. Kun naka-make up pa'y. Nagdadakkel pa'y jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rod ti kayat na. At dakat katulong nga kastan. Nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kasta Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na di trabaho na. Naimbag nga oras mo abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. At dadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta ng rugeng agtrabaho na abe? Nabalayan. Nana, manutilutok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka. Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, Nana. Abalayan. Sino rin dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak nga ampang abalayan. Ha? Sino nga rin dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong, tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak kanaon. Nakapsuta kon nga agaw awer. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay iti naimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni Abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Nana. Agao ka nga ruden tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibado ka maya-mayt. Agbado ka iti nalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kasto nga rotista ito abado. Kan saan na ka na iruam nga agbado itinalawlaw, Nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kin ni abalayan ko. Ala ni Nana. Tila ibagbaga na mo't. Saan mo't Di ka naglibak. Pati jay lakay akaaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. Saan mo't Nana? Alakit din, ingka agsukatan. Agpantalon ka man. Saan akas tafited lang aruden tabadom. Naka-short pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga ala kayo iti babaunan niyaw. Apay nun nila ang abalayan ti pagaw-awiran niyaw. Ta isupay ti panangdan niyaw. Ay natatang, di mi maitalik ni Balongkin ni Nanang. Takas laawan pakibyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni Balong. Kano agsangit, kapungtot na. Gamot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit agsarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo, tatang. Imbes a makitinulong kada kayo, ta makipagnanaidla kada kayo, ngam saan ta padagsinsama dito. Ala, baybayan yun, tatang. Uray ko mano pensyonada, tapno makatulong mat iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na, kat dumawat payla iti anak na. Kat anya pa'y ngay, wun sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibagam ija asawam tadi na is-spoil dan ja inana. Amuna daytan, tatang. Iso na laeng tano saan na ang mapagbigyan ni Nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon, tatang. Ta mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa'y gibabaunan niyaw. Apay ay Nardo. Tano balasang ka, umay kwarman. Addan nobyo na. Gan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mo't anapintas. Napintas, Nana.
nagsiksipay. Una, tanakamama at mat. At dala ijay balay, ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang, kunak na balasang pay. Taumay ko kumaarman. Awanon, at dan nobyo na. Asawaan da pa'y kat sigurun iti mabiit. Anyamot day tanga style mo kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairuama kun iti kastoy, nana. Sana kami na komportable na katadag ito'y. Uray ko manutunay dagita. Ay, una. 295, nana. Ang amto'y daduma, inta dagiti nagbalin nga amo kiti kalabays. Intadawan no tinakaw mo. Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, inta jay maestra nga amo kiday. Tuy pulseras ko, inta jay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, inta jay nurse nga amo kiday. Kan tuy singsing ko, inta jay pensyonada bakit nga amo kiday. Kan dagito da dumaburluloy ko, sagto to 95. Kantabuok mo, makasisirap. Nakaranranyag. Pakulay muntuman itinangisit tabuok mo. Diyak kayat nana. Mas romanyag nga mintirupak no kasto iti kolor ti buok ko. Kaslamot si katiamon iti kasta nga itsuraem. Apay, asino ti amo ka data? Siyak, wano si ka. Da kayo nana. No siyak, proud ak ngagbali na katulong. Kanapay bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amat. Basta diyak kaya ti style mo kikay. Kita umat basit tane. Maartapan pa yan ni Abi amanugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita basit kay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron, tayo nakagpulas. Nakarubwata ko, Manong Ben. Mapana ko ni Di Palengkay? uraya mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit. Kasta tilangam amapan makitsenda kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabiyab. Nagpudo nga rin mo ijay ruwar, nana. Nakashades kapay. Palingke jay papananta saan a beach. Ala, ingkay kat agpulas nanang. Tamapan kayo. Aldawan. Oy, kumare Masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayaman manipod abroad. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon, amore. Ay, nana, inamampay kumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Ne, asino jay kadwam nga ay Mare Masa. Bus mo ka de? Amom? Amo asa sa wumot mare. Katulong mi day chay. Ay, ay, sorry, Mare. Kunak ano iso ti amom. Ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin nga musika. Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amumatan ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun. Nagtayag lang arudan, nagsiksipay. Nagputaw kan talaga adakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay sige mare agsinata dito yun tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan mare. Makitam kat ibagbagadan asikat ti amok. Kat siyak ti babaunan. Gapo iti kasta pa nagkaw-kawas mo kikay. Ha? Good. Apay, basol ko nga raw, nana. Saan nagaputa babaw na nakaka, dagi si pambalayla ang tiba daw. Masapol mga agpurmaak nang runa ka kasta tinakay ruamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobraam kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod ti panag-make-up ko. Di da kumamalapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag.
Amo yung mga mahilig nga ag-selfie. Isa masapol ang napinta sa kakanayaw. Jakamukan ka. Ikatin kansan akatulong me. Ha? Di mo ikan kano ni nanang kikay. Palabsumlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man lang manang abe. Adda ka di karbangan ni nana masa amang papanaw kanya. Dito'y balayaw. Da kami tinang-hire kan ka. Da kami timang susweldo kan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laeng kikay. Apay ngay nga ron akas dyan ni nana masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet. Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasdyeng aramiden na. Agul uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni nana masa. Tabakit ka nga rudan. Nga madama rik na kamasakitan. Tanudaduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bayam ta ibagak to iti asawak. Takasarita na ni nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsura. Ngam no ni kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kaslaak laag tanggad nga anya. Pati daytoy shades na. Bagbagay na launay daytoy no isuot na. Ngam no siyak ti mang isuot. Kaslaak latuwato. Daytoy launay bestida na. Bagbagay na daytoy no isuot na. Kano ag make-up ha? Jakmet bagbagay tinapuskul a make-up. Kaslaak laburangon. Ay, anyamot nga mindagitay nga agasawan. Tadida pinilpili tinagbalin ang babaw nanda. Diyay kat napintas kan sosyal tinaladan. Mapagbidbiddutan dalaki nga ruden asyak ti babaw nun. Kat iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo mat nanang. Kan nagpakulay kayo pa'y. Violet matiin koloryo di tabuok yo. Wen, kasapulan, tapno di da ibaga akatulong nga. Kat niki kay ti amo. Ha? Tangay saan ang maanawa iti kasjay apa nagpurpurmana. Data ti kumama at abi. Di ta itulok ang napimpintas ni kikay ngam data. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngam dagiti amo na. Baybay anyo latta ka din. Ta fashionista ni kikay nanang. At dakat babaunanan a fashionistan? Ni kikay nga rod, nanang. Ay, diyo pa'y lang amin sukatan. Kay padak abakit kumangamin ti inalayo akatulong. Awan mo't panggapuan mi amang papanaw, nanang. Tanasing petmet kan nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan, nga awan mo't gap-gapuna, nanang. Ben lakay. Nakitam tay jewelry box ta. Awan mo tandito eh. Ne, jak amo ah. Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas kan sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigod apang hikab-kabilak ah. Dito'y mat akanayon ti ayan na. Sa pulam ah. Amang ano na misplace mo lang. Italang mat nga damapukaw dito'y balay. Manipod na ngala kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kaya't yung asawan ngay nana. Siyak tinagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali? Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag pabasol latan ah. Anya tamok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabutang ko ti kasta nga aramid. Posto daytan. Nakita kon iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ha? Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair nanang. Isungag kurkurrimanen. Anya? Ay, Ay, sige sir. Iparang yun, no? Asino tinagtakaw tan narigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. ha?
Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yo tikas dyan, Nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin. Kaya't ko lang amin ang mapapasol ni Kikay tapno papanawin yun. Naturedak lang ng aramid. Tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya, Sorry, anak ko. Isublik mo't laang day chay. Kaya't ko lang ang mapapasol ni Kikay. apay, anya launay ti kagura yo ayak hindi kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo, pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko, ana. Sorry talaga, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Awan intensyon ko amang takaw iti day chay. Isublik mo't laang. Anyat basol ni kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa. Awan mo't kit de. Ngam kasurun ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglang nga akatulong. Kat ni kikay ti amo. Numot ngamin agpurma. Kasla mo. Day talaang ti rason, Nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta rason nyo. Ha? Bakit kayo, Nanang? Enjoyin nyo kit di tinabat-bati apa nagbiagyo. San atila pa kariribukan nyo? Taura anyat mapaspasamak. Talaga napintas ni Kikay, nga ura anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit tikas diyang inaramid yo, pangaasyo. Wan, anak ko. Ikarik. Katsuri ba nun? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat kunti pumanaw ngam awan matsabalya pagkamangak no diti anak kulaan. Natauhan nak iti dayda na pasamak isa manipod idin jakon ginura ti babaunan mikat. Idi di makalan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matanta anak ko ti asawa na nga agtrabaho. Alakastan, tugayam mo, masa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. En your nose para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.